Kabsat nga nagurat na imbagngal daw yu amin. Dagiti mangan may kayo tamangal daw tayo. Ayan o, agsida tayo iti got iti utong. Kinilnat ko lang ata. Tapos okra. Yan o. Puro sa aming kinilnat. Sausaw ti bagong with kamatis. Yan, kamatis. Ano o, bagong ko. Oh. With onion, inikak iti sibuyas na. Pwede kan sili, nawan sili. Ako nagimas niya, oh. Nagiti nahiling agsisida ti nakil-nakilnat lang dita, nga padak, ayan, oh. Again, tamang tayo, nagbugwak ima ko na, ayan, oh. Clean na. Pasilatin na po ko, taalunusan tayo amin to kasi daon tayo. Okay, yun, mga nun. Yan, kita mo lang. Sausaw tayo tibaggoong. Kasjay. Yan, big kamatis. Altaw tayo. Di madam. Po. Samit tiraman na takaburburas. May naglako ti utong. Shout out ka na Auntie Maria naglako ti utong ka na no may laklakwan. Yan. Hindi ma. May kain tamahal daw tayo. Para ka nalo. Pinagok na. Masakit. Otong. Ugot yung otong. Diba? Iya. Rautan na. Eh, madak sabayan naman. Ayo. Gusto kita tuh akra, Dimas. Gusto talaga. At wala handa kaya dito okra ko naghimas laga ro dun. Ano? Ano pa nga nangal dito may kayo? Ang law. Ayun.